Yeah. It's obvious pop. Sound section. Ya representa. Shark White. Sure. Laba bangibahlakelele kubakhala ukudlula abafazi and abasilutho ngobukhazikhazi ngibashiya ngonyazi plus nestep abakasibambi ngikahla kanye kuzakiwe sikuva ngigayibhala klava ngoba umnyama kuqoma udla uguqubani isibhakabhaka thobe seplus kwadukuze erandini yami ukhanya imbawu ngaletha pendikalini kade ngathi kweba isimanqawo naleya bhari yayingekho emgedeni ibiza ngontanga liwanote ekhaya lama ngikhathalele nakuthenja bathanda ukusikiba umashinga ngani bafuna nokuthenja cela ningasifaka endabeni zenu usizwa ngani sasingekho Babyloni kwenzakalana ngifakazi ishobona Marandini bakhala ngothatha umhlaba unavara Skoti nojakala sizazi siyakhala U-3 2 maybe abhalwa mina mubhayisi udukuza Mafuna ukwazi lana ikhiphana ukulanda ikhasi isekweni Ngoqulwa sinkhuthaza amakruka adukela ukhanye Bonga ithuba kumvela inqangi le-platform yakhanya Mangifuna idola ngikareza ngedwa ngilandela amajuni And makudiyaba ngihlamvilanga impumalanga kuyokhanya Sivuka simtithidade ithuluzi masibuya kuyophwanta Julian was famous gabile ngeflow sodada Ngasipayisele masibona sidrasile sifudula yini Ngibhuqa umkhosi nothi mkhapheyane zami ifele empini Siyahliphiza ubukhazikhazi siphetha amageja siyalima ensimini yase-Eden Andiyamuno eva bona badli aphula Ngapha thina se-Afrika bathi siqaqada igrebhisi Ngiyibhansula kunetepisi ezami ziya-ama mayithandile Kasi ibheke ngiyabhekisa khona nabakhwabanisi Ngakubulala mayithandile hlala ready for i-fights Sibadla ku-if fights Singayibhejela impilo yakho mawunganaki indaba zakho Mpanda sibona ontanga bakho sangaphambana nemvula mawuphikisana nabovula vawo uzuke swabanqa umbhalo ungwaqala unkamisa kekho ugaqa ungandidisa kumagaba ngejubani ngigadla kanye kulalo uyacingeza yonke ikhezethen gadla kabili kathathe natali kuyazama zami yogadla kanye kulalo uyaci makufika mina kuyathatha bonke laba amabhatha le challenge sebedrophile bonke manje kuzocaca fike sethi amarobhani sibakhuthuza ngolwazi iphuphethe yasesitengo uyithola lapha enjula lwazini mabe sifanele ngaphandle singena ngawo backdoor mabeyivala sonke icaphi khona ikhekhe nato masifuna ukhole kuyithekeni silanda lapha next door fula amehlo usebenze kusakhanya lana sempini ngihamba nabo ufika inhlansi ey'filimpini noma yinini and singamgcibela ensimini mesibhayisela uphikinini 17 ukhuzuka esayidini mesizela ngokubhabha yini siyabasokolisa siyabafokofisa sinakubateketisa njalo shiyumaka sine-trike abona ama-defender bayazi le map manje abavele bakhohle badukile sikwadukuza Ay. Eyibani manje lo Bullets Master Thani ngibasebenze mina